Kwezi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo fumraru arimbushira ni bahati njema ya hair rishelewa do humone sani za shelewa harmao libavula hatu wadama de mitsamihuli nane sembenua do humone sani ukana leo rijuha hau njia harmai magari kama laada ya hatu mjoka leo fumraru hena mruye hanza reje harma ila mbeza haziza moroni rijihundru rijuhema asubuhi ili haunjia magarini hawaswili harmo mji waezi ili mruya tabili maisha riendo ju oripashe magari waswili harmaze pari ya jamba de pari ya labangwa hata waswili mitsamihuli wawahi wajuhe asubuhi kwa jahunda vahanua vira na jana wandu walala hawa amani wandu washelewa hasalama rendo juha wasubuhi hahuja rinjio magarini lirenza tumo hazini hatu jari parisa pare makatirilio vana basanga sivanu pare ndaru ya wela jari parisa pare yende na ubaziwa ngatamba ibaziwa swafi maana kejatilwa magaya wala kejatilwa wandu kwaja jusamiri wa vurzoma varen sha wandu wa bali ya mashini namna hilirailewa wandu wa bali ya mashini arjamba harumandongo za sashenda za subuhi hahuja wa rimenyile bavula hatu ngamonao namna zindongo za kaya waja wabale zi mashini hizo hahuja watsinze miri ngamonao wala iyo tsindongo ikawo mraha bala mnakonondi shayo machine ija directement ija hauanza warimenyele abo ijihundu ya ukana karja hunda bahanura vira o winjini hatu ngamonao zendavu izo zisi ho mabareni abo shababi wahe bavu ya mitsamihuli pia nane sembenua waono azima ukana kairi holi honga ranzore ndi misafara hatu ili hahujari jibulie maana kartsujwa wanudovi wafanye hazinu waja wa undu tartibu ili hauvira hambavi adwamba hafanya hapamba no rivire umuhimu wende harmai misafara shanda asiri kwa hujuha ili hahujari shemeleye aruma zimbawa za matangazo nane daula kamili haujihani ya ukana inchi ndongo ya ukana wabangwa au sembenua duwa zinti ndongo za hao amona mwana nyasi woi hazweya makazi ya hahe nane zihazi za hahe yazifanyile harumawo mji wa moroni hena mna tabu iliyo hendi na urenga umkoba ili hautia hoba wani ngweremo pie banu hata waswili mitsamihuli yendi arenge yendi atapile magari mwanyase. Assalamu alaikum holiho simbo haku kutina mbise kutina mbandongo yinjiza banu hao mashallah indo muhimu amona ushahidifu amona ushahidi ya ukana wanadamu kwa tabi hao rizweya rijuya subuhinu yabo tukanda banu bahi shangyo harma banu mahala manne atomba jarandi sabo parandaru ya wela ili hamonesani waja kartujwa anu mafujari walanda hubi waja ya subuhi hiyo atomba armando za sashenda waja banu wihaziwa wayandisa ranzinde atomba ranzi sujwa wandisa hunu hendila habangwa kartujwa wandisa bangwa hujila hunu umuhimu wafanye tabia yenu ngarjihani yao si bavu ya sembenua na bavu ya mitsamihuli sibahi nane sembenua laksale ya ukana si karja kabadzima no wanadamu wanu rende na rohavala ngarde na waswili bahanu basa shanga mjokana kwa jafanya bahanu badzima shamba wafanya mahala nikao warungwa juta biha haku wewe tendi wa jamba tujwa balando pa mwiso tujwa balando pa mwando waroha bala haujilia ikawa ndisabano abo jamba roha bala haujilia harma le bavula bangwa mana wafanya distance ya kule swafi harma bahanu ba tujwa na bi harma kiasi ba mtojo na distance wanyi inamna wende warusiza mnyebeta uo kwa mashallah mnyebe uo ukodoka na mariziki atomada bala anyi bavu ya mjwa harma nyi mlobangwa atomada bala palandu bala shime voilà do mnyebe wa bala shime wende yabo ndi wa utenge
wa ulaza na nzaya itongeza tena magari kwa jajwa wa vira mho waswili arma uparenda ya wela ti hanti wa shababi wabangwa nusu ya shababi wabangwa ha utoa emirikao do ya tambalia do ya usiwa ho mavareni shatson aula ha kerinje ni andisera nzihunu wan parenda ya wela ilin ha ureje ibangwa ni monise ala ende na ureje ipare hunu ngio wanu ipare namna iliyo ketsi au kana hunu au hula ngio sawa riti husudie pare inu mashallah ha muhimu do mwone sane za shelewa arma le bavula hatu le bavula mitsamihuli wandika mwede na hunjia makatianu do mwambia nukana wakazi wa hele bavula mitsamihuli nane bavu ya sembenua rijuha hau mjuwao kana leo mfumraru kamalada hatu wenji haukaja na mfu atuamba de juma hawandu wa rentre hawinji hele menasika wende na mbange jaka ukayarma mji wa Moroni ika apatu amba juma ya juzi kama usiku ando wa swali idi namna hiyo wama ando wa swali idi wandu wa rentre hawinji situation fikira maende na ukalmeha wandu wanza usikwale winu ili haurejei bapana hapa sanu dinu ndo kabira ndani majano pia mashallah narende ili wajuha haurejei harmazi la hazi kama la daza hao wende waone mbeza nyumba kajavunziwa za kabasi za kau harma emira ya hao wende na ujuha votasi ili hanza wa rejei waja wa hundu ipare yende na ubaziwa na sile bavula hatu ngarjojire mela ifuba ukana sisi tidirafanya ze twabiambi zila ya ukana rijuhe na misima anyo na fijo rendera dongo amiri zote ndongo za hatu inge kana nafikira wao rujufanya na blagi mbavi wa urenga na magaya sha subhanallah karja paro jozi fanya wende na ujuhande ili hau ndarma zihazi wa parsa miri yende na utsengwa zikonode sha mashini wandu wafanya kusudi swafi mashini ili hahujawari nafikiri landu kwanza wabangwa ngwendao na ufanya zila hazi za hao wende na emirio wende na utsambaziwa haku wende na ulazwa bonsi juma urimenyele yale bavu shake jaka nabudi ukana harma bavu ya sembenua sibahi nane mitsamihuli pia jimla ya ukana wala le waruwe manabo kwa jabazi za wandu wa hemba jini wala wandu wa hea shabazi armwe bavula sembenua tibahinde mitsamihuli waono ushababi wajuha ili haufanya za hao wajoshinda amuduna waswili wa mashababi tawanukao wa shuli hanoze habarzin ili hautoa ila mirika ondo ya tambaziwa o mabarenhun ala amudona wanao shababi kao wajihunda wabana ili usahilisha ili haurisahilisha hauritole ya emiri na urifanyila urahafu amonao
amonao nusu ya hoe mashababi ya mji wa Bangwakuni sa nuvanu ili hao uribuli ya zenzia mgunjo wa bariki helmu habari na ngamonao inu fatika ya vili wanu waja wabaya vansi baitena waja wa ndina utsenga wa utsinza amune miriwu yo si anam barendar bala bawela babulwa bandar babulwa abo apa sebu tongo hapa na dabana pare ndaru bahi amonao namna situation ijunrao olio manana si saidi ujushinda weleze wakazi namna je usingufulio nane wasweka ojanza o akapatsi ndongozi nji kati ndotoka ya haina mndongene haki ya renge hadhari ajivirilie zenongozi nuzijiri zihisa walo baada yabo isongizwa na wanu shakar tujarijeri rambale wa harumakie silitona hata faida ngoonelewa ati hasara tayinu haina mndo hajua ban tasi anzende hamaze istishala zahe riwasule daraja hili abusi sibangu ya madwamana au bangu ya mashababi au bangu ya kibinadamu au nunga basazi nunga za kibinadamu ukarijueri kutasibu refrene heneze ahli zeze istishala za kibinadamu yote rongo nyangu bo manama hapo hizo rambao ndo kaya narsani litikhtilifiani mndu na mndu manyanya kwa jwamba hoja kitilifiani habavu na miji ikamndo ono kaya imasula handano banu mndu ngena mndrivo mwangoni ngena mndrivo hahe ngena mndrivo mshanaje na tsobua ya bai shamra ti de place haro hansi haja hamansi ya komeju hawaro hamwa mji haja hamwa mji wa komeju haja fanya lugha mandazini ngono maisha yanu ngono wajaza hatu wanachwa hatu mwadi kartuju harmasi lovanu endo vi sanda hivi mrajo ko zingorane iso shahura banu rifungi hamwa maisha mandano tukabo pando hatu maraba menji bomaja wasuliva nu maoneza nongozi inu shaunu shahidi ya ranguda basa haina mndongo wangu ko gardie parce que ngapo information za fanatiki zidute wao shaba barsari maîtriser amwa bangu ya magari ya vira hamwa sashenda sari jua ze reference aba bangadora baki haina mndu ya kigardie ko hahejuiza amfikiru kazi inu abaha he anzima hushababi wahe bavu ya mitsami ulisembe nwange minhu mbangwa kuni au kayari jarundu ezoni ya bangwa ndo ya jambalewa na bunga sima victim ra wakahashira rume asubuhi ro wa bolo ya asubuhi rijari hunduza ngozini hapo sirifunga sonti donc rangu daba sangara shahidi zao kanga rikao madhamana ya uveye harumale bavu haswa ndo mjua bangwa kuni watina farka itoka yote karata mafarika paske maisha usiku yote na farka wewe na udu na mwenje na jua na mvuli tindai ngasamwe maisha usiku. Assalamu alaikum. Hizo ndizo habari kao rijuani hizo mnamzionao venge ngarizia hao hamba ukaya haritikati katongo numeze nongozi no hapa marhaba mwenji manyas hamade namna ikao mwende na uyenshi hamade namna ikao mwende na uyenshi izurashele wanizo usikwale wenu rimoni sani ranzinde vupare ndaru ya wela hata uwaswili bana abutukaizia bana shai ngarindao na kontinye komba ili hamonesani hambabi ngamonao tshishila ni moneseni ile ko la homriunu ha ushahidi fakana uiti mwanda mkao mzima harwa kono de ili aja ya tenge sha hamba inu machine yabo machine yokejakana na mndu mzima ngamonao usingufika wandu wa Johaniwo ngamonao shababi taunu wana mashababati ili hawanza ndio misafara ya hao sawa ngwenda hemidu nana wanawatiti wa Johanza wa rejei molikoli hao vala ngamono dawla mnyembe na monesa na mwelezani ngamonao lekolinu inu alama yokana inu timba hindikao mruha bala shono de haja kautsenga na monao daika salinu la nzalende likoli au shioni ngamona namna remao pie usikitifu alo maziro abwe sikarja sami hi wandikao waja na urifanyila itabia mbinu waja na urifanyila itabia mbinu ngamonao zinongo kasi nyangu
Baba nanzo cha kamera nto filme miri. Zano casting yangu avunge ala nari hale manza hasonsi pia hena wanrikao uende na ufanya etwabia mbinu Mwenyezi Mungu ya wajule shawiri ikawa nuandu warumu awe kama woyi mndu yatsotamani ili ya rendembi sha Mwenyezi Mungu ya mjule shawiri si karno ndarambe ngarusoma udua maana kartujua awe ndovi kartujua ihala ebawe mndu ya pulani mndu mahunu ebawe muhimu narso mshitaka Mungu ndo muhimu nari mshitake Mungu Mwenyezi Mungu ya mhaulie maana insi twabia njema mwanao watoto wala wanza warejei molikoli wanza warejei mozioni yabo tukanda wala bahisha ngamjona abasainu wandu wajandisa ho rentre moroni holiho ndi situation namna yende na ujihunda abasainu mashababi nusu ya mashababi yonde nafanya zila hazi kaundo za wastahiki Mungu wa bariki haujuha ili haushangiria wa vaya hambonzi mbili juma utoa ila mirika wende na sisiwa umabaren rimoni sani niwandikao mkaunjia abasaino wajule na mwoni sani niwandikao mure bahati madisa ranzido mandoni na reportage video reonese utikivunu ya ukana sisi kartiva dzima nuandruan wakahuja fanyize tuabia mbizi akaunjia abasaino do hwesheleze ukana Leon Fundaru juha ili de amjokana fomonts onroende na rentre sha adomba onroende na rentre ranzinde juma oli honde mavu mwelewano ka wende na kaya armo mji wa Moroni Leon Fundaru juha ranza reji mo mbeza hazini ili haenda molikoli tibahi ili haenda mozioni mnashoni ajuanza rejeshoni karjinda na kwa jishinda henda na urejei anzar juhele ori rejei shaho ndo juhar jar parsa ila pare ya hatu karno hamba insi ya hatu beshe ipuha pia shair fanye kosi tsinde serikali wazonao amona basa magari asa ya buraiha wanrwadi swendi rejei muhazini wanrwadi so rejei muhazini abasain ranza rejei hadisi bana ngamjua kana hadisi ngubu rejuha parisa ipare yala bangwa hata waswili mitsa mihuli hamadu banu kawrede ramoni sandi dina waswili parenda ya wela baba mviranda baba amona basa magari ngal hama Anjum ni dere bala ranzi. Awale magari ya basa ya buliwa anzu ya vira. Cha magari ya viri sisi kartujua rivironda babi. Mashallah watunu baban sabanu. Ko ba fardu mizizime. Ala maraba menji. Connexion de na urejei. Connexion de na urejei. Mwende na hushia maranyasi mzima kao hajuha nezi hazinu ili haubua pare hawanzao niso masikitifu ya ukana sisi kartiba zima nuandu kao wende na kufanya ito abiambinu abo hojuso mhono kaka kartiba zima dizo yafanya mana hajuha ili hauja ya sahilishe maranya ngardao na uonesa vahansa vanu ikao vende na ufanyiwa twabiambio omri wende na husiwa saunundo ko unusiho parni swafi mwanzo msaada maana kwa kota hamri taula kana mbamri ya batani wakota hamri kao wanrungwa jusimbu haswafi ho to pareni shaho shababi henusu ya hao walovan alhamdulillah kwa jaja wengi shawaja wane shawaja jaku hama wajakume wafanya jitahidia hao nani mbapi washinda watoa kiasi washinda muhimu amba hapa mbano rivire unu mndika ndi na sisi wavantsena mandina mnamonao
omritsa hunu wala nduvanu kao abasa inu mamona namna ndo avira wabaha omri usiho parani swafi wala amona uzabarau abonge waangalizi rende na umonesani za habari kao zende na ushelewa harma mji wa Bangwa bal desembenwa kamili otukivuka o rende na ujuhanu rende na umonesani okana sikarti badzima no anadamu kao wakafanya ze twabiambi zinu rijuha ha rilala jana ha usalama rende ujuha bantasibanu riparsa twabiambi inu au jariba ziwa ipare na sikartu jua eba wanumbani shaho liho unumji wa kistarabu siwona zirisao riono aula ya kana kairi jeribue tijingari rentizo ndobi ari ndokado zimbiza mbupu madzi maneza tobeza fanisha bantu tabia za kibinadamu sharon aula jeribue rimo muhimu risahilishe nano wasaya mmono tabifu kao dwandu wa hundao mmono wanazijana mmono wadzazi wanza warejei harmazi haziza hao wanza warejei harmazi istishkhala za hao wanza warejei molikoli wanza warejei mozioni inamna waremao piye ili hawaswili harmo mji waezi wa mitamihuli ili hautahagari hawaswili moroni mana mjua ukana maisha yamu komor avo mpaka yajitsa shemoroni ranzi hizo de habari kao uangalizi wastamilifu mridungao na ubushiria hena mbawa za matangazo ikao wahundu bahati hau kawadzimanasi rimoneseni ezashelewa hunu mjini hatu nani bavu ya mitamihuli mtsiriteshe hepare manandi namna wandu walio pia cha fikiria maya hatungio nziro kabisa cha keno tuongezekana riti umoneseni ariti mjulizeni za kazi jiri hunu mjini rambarike bandu moneseni reze njema hizo pia hizo za ufanyu Mwenyezi Mungu hizo deze habari afikiri barnamaji ya he umbaye pare mwidi na uzia vala abo ngeze tosapia salam ngarjo honana makatia jao haheri insha Allah muhimu artahao ze samaha mana mwandamu kabatina mwandamu utsubewa katende na urongwa na yavo na mbrisami ze komanteri njawa hina dona ikana jokiri ni rongwe nayo ambele kezaba mtu ambaye shanja hina angalie komanteri awon de la samaha ikaonga mudena uzitsa Fatima Muhammadi ezajiri Bangwa fikiri mbisida basa wakao njia yabo ezajiri Bangwa rejuha wasubuhi ili haenda harmaze hazahatu Richard Parisa pare yende na ubalwa kariji wanumbani wakabaye pare Sharon aula ya sumonisa nutikivu kana waoti wandu ikaonga sibadzima nao wandisa ikawe bavu ya ikawe Fatima Muhammad wa bavu ya hatu wandisa jomba ngasihunu samana wasihunu Bangwa koni wende wandisa ikawa disa bavu kandise parti ya mitami uluja hunu abar jomba wandisa ranzinda bala parendaru ya uhea welans haujilia hunu Bangwa ikawa disa za hunu Bangwa abar jomba disa bala ranzinda bala mbasheha hawaswili bala parendaru Mwedina usa maganga mararu ya miri ikao timu mwanadamu mzima kao ajushida ya nambo tikono dekana ajushida liu ya kensi apata wa subuhi sha mashina bala misimanyo hao hakuja wa rendenai sha
kwa tujwa ka unu mji wa Kimazari kija tungeza kana ngwarzililia kwa kalendar mwazi stishala za hatu marhaba menji tishia wembangwa abo sango jopia ojopia irfan azalio mwanadamu keno ngabwa mwanza ngabwa mwanza ngabwanzao mwingi ngabwa mwanza shana renti hizo muhimu ngarambe ushadiza fanyishiha yodo muhimu diza fanyishi izo diza habari mwananyasi Fatima Muhammadi wembangwa sarurambua izo diza jiri hunu bangwa mwananyasi abange makatano afikire situation ça va zenongo iparende na ubulwa beshe kejabulwa hamadi namna ya kaya sha abahamru imarania ngwa jojwa wavire wili hawaswili arma ula mji wa Ezi Moroni au kama zedi mitsami huli ngojwa henda ti kwa batira usimbufu abasain oshababi wabangu wende na urengia azma ili haubuwa ipare mwende na huishie mwananyasi ikao hende na ujeleza vala utikivuka ondo walonu otukivuka ondo walonu narto wandu jawala narto wandu jawao narto hale manza Mwenyezi Mungu ya hauli tabiambika ondo waifanya ritiwa husumie mana tujua nambe hata tujua nambe namna jiao muhimu zifanyishia nai Mwenyezi Mungu dejo narobe Mwenyezi Mungu ya wasamihi ya wahaulie itabiambila watizirejeze tena bantu basa tena izo ndeze habari za kazi shelwa hun afazila wena ritari swafi rohambi ya ukana wavombifikira makarna kaula wavandu mwambi ya nukana wakaujava sainu manamjo kana ihora haka ngapura watu kwetsa chahunde bahati ya uparso mwisoni izajiribangwa rijuha wantasi ili haurejei harmazi la haziza hatu kama la adam jokana zihaziza masafarini hatu hunu zizinji suzi fanyila moroni wanangu wa moroni wanzu wa some wanzu amjuao he umavumuli wanuka wendi na ujihunda harmo mji wa moroni wendi na urantre ranzinde juma kama ndo wajua swali hidi hayo tabaki hata leo kwanza rejeiva avo harmo mji wa Ezi jar parsai pare wiyo yende na parsa mafujari kao kartujua wala harma bavunda hivi kabisa kartujua wala mitami huli kartujua wala mbanku parsai pare yende na usisiwa magongorosi ya simiri kaya wanrua kaujusa wavurize sha wasubuti harma baba miri wende warengi mashini wamjoka wanrua jipanga swafi warenge mashini ili hahuja wa nguwe miriyo lazima wafanya onokana kabati mjoshinda mbengu juswe miriyo mbengu sinzuso bavuni hena mna wajitwaliza sha hizo watwalia wao bese wakafikiri kana kabati fikira mjumwa ya hao hiyo muhimu wala wazuea wende moroni setori wande moroni sileo inu wanrwadi warejei mu makazini hahujaonese ukanarede parsai pare baziwa sha wajambazila ushababe wabangwa konoka na yositwabia ukana itongeze kekarendemo hazini hatu wajuha ili haufanya zila juhudi za hao kwa sato shinda kawaitoa pia sha wendi na utoa ila ndavuikao zikanziro zisiho pareni zibaye pare wazitoa alhamdulillah ranzida banomba bashe hata waswili bala pare ndaru ya wela
emiriyo wiyo mndui wona emakoya hayo subhanallah shawendi watoa na utoa zendravuka uzende na usiaho pareni alhamdulillah haba hangu nao magari wayo abasanga birao beshe ngajoka ubira hapamba hali akaenda hapamba hepare namna iliyo shema katana waduka ubinza vitigama wabitse na mri umuhimu rasuli horanzo rende izo ndizo habari kao zende na ushelewa hunu mjini Bangwa Kuni mananyasi kao kuja shinda wahunde bahati ya urudunga ranzi ndio vutasi alomna komantari mzima banu karushidari msome wastamili fabonge yabo arjele na uzia ban umuhimu hini atsua hii ya bonjour sabuti honesa izajiri fazila tunesa izajiri hunu Bangwa kama kini kabaja famru kabatia koza kabatia armaye degayo pia wandu wakahenda abo watoe toindo hiyo kabatia koza kabatia mana na mru alhamdulillah abahasa abambabi nungwa birao mrujo bitagama yabitina mri yo pia odo hanza Mwenyezi Mungu Mashallah kauro hamba bitena wala kahuzi samonia ti mjibulia ti ambaukana izashelewa hunu Bangwa rijuha rianza rejei harmaze hazi rianza rejei harmaze hazi harma mjiwaizi moroni rende na udunga imagari ya hatu hawaswili renderi parisa emiri parisa ipare yede na ubaziwa kariji wala wandu wala harmatsinda hivi shado nesanukana wala ti wandu kawa ti wananka toto tawala maana hizi fanyishia shazifanyishia masihu wandu warwa mashini ya kura ila msimanyo ila waja wangua emiri nabo timiri kao beza miri yao kana andu wajuse warebavuni sham magongoroso wajomba mabamiri safi waja wayungua hoyungua hayu so pare ni ibaya hau watwali namna kana ngari yungua wili so pare ribaye pare arma bahanu bararu jao ata wasuli bala parendaru ya wela wadi sabano ashime vanu hata wasuli bala parendaru ya wela chao shababi wa Bangwa nusu hao wajuha holiho ndo wa zabari zitendezi wafushia wajuha hahuja wao ni namna zabari ziliosha wajuha na makononde ili haja wa kwa ambilo namna hizi ndongo zilio waja watoa emiri yukao ikaisi ho paren au ndo madezenta ili hausahilisha imarania hawasuli harma mji wa Moroni abaha alhamdulillah ikahu ureje dingoni ho ngalmbabe video ngabo mono ngabwana wana ikawanza wende muhazi awanza wende molikoli arma wana wa maha mitano jao sibahi awamwa mbenzi wa mjini tena sha ngamjokana wao halarma ngabo uziyo ngabo batsa ngabo wanza wareje kwa tunda bahanu wabira nanu wadzadza hao nanu shababi tena wanza wareje shahuli ho wanzo wareje Moroni wono aula kakairi wende hemi ndu hata pakamitsa mihuli
hata mpaka wanojo parsa gari umuhimu wasa wa riviri mahala ni hora kaya rakomonesa ni miria kaya baziwa makatano ka kwa parsa gari abo wakati wao rako ujaja izo deza ajiri hun aba alhamdulillah zinongo sava emirito olwa wandungwa virao kiasi hena mna zinongo zilio izo deza shelewa hunu mananya mshatu fazla abo ngeo wastamilifu samahando tsahao hole na katinga tsingola ngatufanya jam ewa wishia za habari hao amona basi magari savanga virao Mjumabia wema katsi mparsavan shaitide makuswada ya mjunda vanu shele mtujobe ho ruma shaitide kusudia mjunda fikiri hama sishindi simweleza ni dongo namna za shelewa shauli hom so kwanza abasa magara ngadaw normal abasa atko ni sandro pare namna ya baziwa hula andole bana mamba wandu walo bana mamba ni wema awajal alhamdulillah muda hula munia huno katsi wala bumunia katsi yao samdu balamba katsi yao wakati mrajina amjore ngarante vunje ni muone wakati wasa ni mwambi on se tena amone da nuruma mru balam nuruma mru tesham rom ru islam ru marah hapa no review amona mzo atroi uri mukomba batampa kamitsami hodi usimbu fwa gari Mjo kale fumdar wona tabwa gari tsiba hini nani zajiri
wanazidi udekuraje ha mazofera zidi ureje dingoni pia. Ntipisini noamba no pare kajao. Abange ngarkazo yabwa kawatsilo na suala kawatsilo na uruma hau ngarro hau dingo hii